Мен икки төбе сөйләкпин. Икки гынар нахтакпын, онна доктор субай сөйнейди. Аспыдылардан лоши, лура. Онча хыл, онтан такка хыллада маннык үйне жибита. Ондан артух. У көкөнүгө утяларати көстөр коратта көстөрөрлөр эте. Бу индики жылларга бу быйыл боло бартын. Бу өрө хердере бартылы. Ол хамыла быйыл бу көрөгө күдүк от болду. Бейтер улуунун аабытын, тынчар улууну хылаят тубут. Быйыл болтыра тынчат, тынчал төйс улууну 300 килограмм алабыт дейчүбүт. Олата те тоннатна кай 300 тагына 500 чика тонна. Браханне кудук от тенеме биритне. Конечно, ме ороскоттах, токтах, техника найгырыр, герер барды тох. Хапчахан аны хыната бу халык ирбит аны болла. Ороскот пока совет гынан баран уже били тох техи. Традиционно кудук уже тох булал. Хау аттава тахмана менен гаджабын. Астымаппын. 15 сылахан гран лажбитим. Семейный гран. Ол дах били бастыгы халы бар чөйбады жагай көмө болбуты. Техлова тракторым граннан ылбытым хылгыларбын граннан ылбытым. База барында гаражбын ен көрөгүн каханан граннан тутуптум. Муньяр ылбытым. Аны били хайдар тох баты били документге на проблемалар. Вот эжаны көрген блок хасыты кеңе үле просто үле жандар була. Олга на тох. Били отчеттан каян турбутум бастан сложно байта. Кенеги кийөрүнө дальше хайдар гаден эме дигинен гранга наркаттан яхта бит. Бермерден күнү хасыты кеңе үле тахсыр. Ачара ки ахир.